Yayasan Dana Berkah Utama Husi Indonesia apoia máquina USG ba governo li Husi Ministério Saúde. Segunda-feira, loron sanul racing walu fulang março ne, ia salão Palácio das Cinzas Kaikoli, representante Yayasan Dana Berkah Utama, funianti Sucipto Hateteng, entrega máquina USG ba Ministério Saúde ne, atau facilita serviço doutor no doutora Sira, hodi halo check up ba paciente Sira. Tenaga medis di rumah sakit bisa memeriksa para pasien yang itu tidak mampu lebih baik lagi begitu. Ini termasuk untuk mengecek kandungan juga ya, banyak sekali manfaatnya untuk itu. Karena itu saya dengan senang hati mau membeli ini untuk kirim ke sini karena ini berguna sekali untuk para pasien di rumah sakit gitu, dan membantu tenaga medis seperti Dr. Gustavo bagaimana mengecek kondisi bagi organ dalam tubuh pasien kanker, terus sama ini ginjal, cuci darah ini begitu. Karena kami pokoknya kalau dokter ngarahin ini ya udah kami bantu begitu. Kalau ada stunting ya kita bantu stunting begitu. Cuma masalahnya adalah saya komunikasi, kendala di bahasa. Kalau saya bisa mendukung para pasien dokter-dokter di Timor Leste lah supaya bisa mencapai lebih baik lagi begitu. Dan tapi saat ini kan kami setelah udah berapa tahun ini dengan dokter Gustavo kan bantu untuk pasien ini biaya kontrakan mereka dan uang untuk mereka kebutuhan sehari-hari lah begitu. Terima kasih. Enquanto doutor especialista em nefrologia Gustavo da Cruz afirma, Yayasan Dana Berkah Utama hakar ajuda paciente Sira nebeho nível economia mukit leu. Ajuda ita diri pasien Sira nebe maka dunia nível economia itu. Então, hal proposal kalian hakar USG. Inanto hakar USG para saya, USG para ajuda lalu sanu pasien di sini memang bahasa nefrologi para alo USG pasien nyaris bahasa fistula o wahira mi dificuldad tahu kateter rumah mabe USG na so dia USG na ajuda pa serve para normal sama para ir al hospital USG de mínimo pronto ita espero que essa nebe ma senhora ne fomai e nela somai na sambe fomai ba último bele ay di mabe silvia katat ne bele ujaba yene USG ne itu bosya para siri bapat barang pronto anta hal fistula rumah atau operasi pikuan rumah kali sira bele halo usai dokter sira bele leno atau halo operasi fistula kita boleh haremos ya dokter alemão demais e hemos lamen com teria equipamento mas agora equipamento né foi então mas beta espero que bele siri banba e além de nós bele leno tinha órgão siri memang dia tinha kabulara quando instituição balu parece que temos bem servimos valendo halo eco para renomos suam depois kita se ada toko sira cardiologista sira se arto makina ni funciona. No máquina USG ne, bele utiliza ba buat barak, hanesan wen hira atau halo operação rumah, bele usa hodi leno, no máquina ne, bele leno emania organ sira ia kabun laran mos. Reportagem Efifania de Carvalho, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.